wakoze cyane kubana natwe. Imana amahoro ni guhereze umugisha kandi guhereze umugisha mwinshi. Turacyari muri ya minsi itoroheye. Bishop Abel, Bishop Amen. Umeze neza? Use navuga ko ameze neza ariko meze neza. Nubwo atari cyane ariko meze neza. Nta mpamvu yo guhurwaho Satani. Meze neza. Uko umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro. Amen. Ndagira ngo abantu babyumvise. Ariko nubwo muri iyi minsi wagize ibyago, harimo n'ikibazo cy'uko mbona ugenda uhagurukirwa. Yego. Satani arimo aragusiga umwanda cyane. Nimba ari Satani ari kugusiga umwanda, nimba ari ukugira ngo Satani abangamire icy'Imana yenda kugukorera, abangamire isezerano. Sinzi wowe ukuntu byumva. Satani ni umutsindwa kuko intambara zose yarwanye nta nimwe yigeze atsinda. Yego. N'ubu ntazatsinda rero. Hanyuma njyewe ndacarakariye umuntu bita Imbabazi TV gatatu, bamwita Marite. Kandi njyewe ndakariye umuntu ntibimugwa amahoro. Kuko nkomeje kumenya amakuru, abadede yarabasiribanze, yaragize gute, uretse ko ibyo yavuze birahari. Ibyo yavuze ku Burundi cyangwa se kuri CNDD-FDD sinavuga ngo yarabeshe cyangwa se yahanuye ibinyoma. Ariko njyewe izina ryanje kuryubaha ukakemera gucumuzwa n'akamanyu k'umutima bamwishuye, bakamwishura amafaranga, abadede bakamwishura ngo asebye njyewe na Nikora, witwa Nikora muri Australia. Nibe niyasebya Nikora, ariko ntasebye izina rya Bishop Buhungu Abel. Hanyuma se kuba yarakuvuzeho bizamugira iki? Azaba iki? Araza guta agaciro amaso yabesha bireba. Ngira ngo mu kiganiro cy'ubushize urazi ko nakubwiye. Narakubwiye ngo uriya nzamuhamagara kandi azanyita. Kabiri, uriya n'umutego yaguyemo. Kandi uriya mutego yaguyemo kuvamwe ntibizamworohera. Kuba uyu munsi yarahagurukiye kukurwanya kandi yarageragezaga kwerekana ibintu bitameze neza bikorwa n'abadede. Oya n'ubwa mbere yaranshyigikiye. Hari ikintu kuvuga, iyo umuntu avuga kivuguruza ni kiba kigaragara ko yamaze gutsinda. Hari ikintu wari uvuze ngo hari akantu bamuhaye kabitugu kwaza. Baramuhaye. Bande bamuhaye ubwo? Yakoreye ibihembo. Gucumuzwa n'akamanyu k'umutima ukagurisha umwana w'Imana. Yudase byaramuhiriye. Ese yabaye hose? Yari yahuye. None Marite we biraza kugenda gute? Ntabwo mbizi. Sawa, tubitegereze. Yego. None biraza kugenda gute? Biraza kugenda gute? None niba wagurishije umwana w'Imana atabayeho, ubwo nawe twizere ko ariho. Erega njye nikomeza. Erega njye niko nahamagara. Nahawe ububasha hano ku isonga ry'ururimi. Mvuze ngo baho wabaho, mvuze ngo pfa wapfa. Sibyo? Yego. Naravuze ngo uwanga Bishop Abel yanze ubugingo bwe, akunze urupfu. Ayo magambo nakomeye? Arakomeye. Uwunyanga ariyanze upfa. Uwunyanga ntazabaho. Uwunyanga yanze ubugingo, uwunyanga akunze urupfu. Kandi ubwo nuko mvuze, ubwo nabivuze ntari. Ubwo wabivuze byarangiye. Hanyuma twebwe nyuma yuko uvuze ko ku itariki 20 hazaba ikintu kidasanzwe, hari ikintu cyabaye ku munsi w'ejo hashize mu gihugu cy'u Burundi. Abari bari kuri Tanganyika bajye muri commentaire baratubwira amakuru aravuga ko ikirwa cyangwa se akarwa, nimvuga akarwa abantu bumve wa musozi cyangwa se bwa butaka buri hagati mu mazi, bwaragize gutya buratebe. Bishop, yaba ari cyo wavugaga cyangwa nimbanziriza ni cyabanjirije icyo uvuga? Mu Burundi ibitangaza biracakoreka. Ibitangaza birahari. Sibyo? Yego. I Burundi hari zahabu. I Burundi hari amabuye y'agaciro. I Burundi hari za petroli, hari essence. Ariko ntabwo Imana ishobora gutanga uwo mutungo ngo uhereze bene Gahini. Wiki? Ntabwo ishobora gufata uwo mutungo cyangwa se ubwo butunzi
ngo ibuhereze bene Gahini, ibuhereze kuko Uburundi buracyari Lodebari kwa Makiri. Mu yandi magambo Imana itegereje kwibuka Mefibosheti imukuri Lodebari kwa Makiri. Yego. Ubundi abarundi bazabaho neza kuko Uburundi bufite ubutunzi. Uburundi buzakomera kuruta Amerika. Subiramo. Uburundi bufite ubutunzi bukomeye, impamvu butagaragara, impamvu budakijije Uburundi n'ababutuye. Nukubera ko Mefibosheti ataribukwa n'Imana. Ariko nawe ushobora kuba uyu munsi wunze ubumwe na nyakubahwa Neva kuko yagize gutya aravuga ngo abo bose mubona bari bameze nka twe none barahindutse babaye nk'abazungu. Arangije aravuga ngo igihugu cy'u Burundi kizaruta Amerika. None nawe urabivuze. Evariste rero yagiye mu murongo mwiza. Ikibazo ameze nka wa mwami yaburirwa n'umuhanuzi agapinga. Yarabivuze kandi buriya sibo yabivuze. Buriya yaravugishije. Ariko ikibabaje nuko atazaburya. Uti? Ikibabaje nuko atazaburya. Urabyumva neza? Bene bwo bagiye kuza niba babise bave mu nzira. Ababiteguriwe harya wagize ngo Imana ipfa guhera. Imana irafite abo yateguriye umugisha. Yego. Hanyuma ababirirwa bavuga ubugambo bavuga ibyo batazi bazicuza icyo babivugiye. Harimwo Marite, harimwo uriya mudamu wakoresheje ikiganiro. Ariko abo bantu barakubabaje cyane. Impamvu bambabaje ni injiji zo mu mwuka. Uranyuma neza? Ese waba wibuka ikiganiro twakoze gusomamwe ijambo rivuga ngo twari muri studio. Yego. Hariho na Bernard yarahari. Nsoma ijambo rivuga ngo mbese nubu ntimurajijuka. Yego. Izi njiji rero zo mu mwuka. Yego. Izi njiji zo mu mwuka zihombye ibihembo ku munota wanyu. Reka tubasabire imbabazi kugira ngo batazakorera ubusa. Tubasabire imbabazi. Ntazo nje mbasabire. Aho kuki utagira imbabazi? Nje ntazo mbasabire. Kuki utagira imbabazi? Jewe. Nje barazingirira. Ibyawe ni ukwica. Nje barazingirira. Mubwire ikintu kimwe. Tugeze mu gihe ijisho rigiye guhorwa irindi, iryinyo rigahorwa irindi, amaraso agahorwa yandi, icyo umuntu abiba akagisarura. Urabyumva neza? Yego. Icyo nico gihe tugezemwo, nta mikino, ni igihe cyo guhembwa cyangwa guhanwa, kimwe mu bintu bibiri. Uranyuma neza? Ni igihe abakoze neza bagiye kugihemberwa, ni igihe abakoze nabi bagiye kugihanirwa. Rero niba umuntu yikuye mu murwi mwiza yararimwo ugiye guhembwa agahita asimbukira agatarukira mu murwi mubi ugiye guhanwa, nahananwe n'abanyabyaha. Ko bibabaje birateye agahinda nyine. Sibyo? Yego. Ese bagiye baririmba bakavuga ngo urama kurangiza neza, urama kurangiza neza, sinze nsangira umugabane n'abanyabyaha, urama kurangiza neza. None niba umuntu yarahagaze neza mu murongo akawuvamo, Siransi yararirimbye ngo ibya Yesu ni ku murongo, ukava ku murongo harinjiramo undi. Wabyumvise? None niba umuntu avuye ku murongo uragira ngo njyewe abari njyewe njya kumufata musubije mu murongo? Nta mwanya mfite. Nta mwanya ufite? No. Iyo umuntu asigaye abasigaye. Imana ikorana n'abihuta. Imana ni seriye, ibana n'abaseriye. Imana ni yera, izegerwa n'abe. Nzojana n'abemeye, nzobahezagira. Urakoze cyane. Ubwo naho ngaho ugendera tu. Byanze bikunze. Hanyuma ejo hazaza y'igihugu cy'u Burundi urabona ko amateka ari buhinduke ko mu gihe kingana iki? Nago birenza ukwezi. Nukuvuga ngo ibibazo Burundi bufite birarangirana n'ukwezi kwa karindwi. Ubwo murinjira mu kwa munani muri revolution. Ukwezi kwa munani ni ukwezi kw'ibisubizo ku gihugu cy'u Burundi. Karabaye. Ndakurahiye Uwiteka Imana nkorera. Yego. Ntabwo sendede izumvikana ku butaka bw'u Burundi mu mwaka wa 2027 ndetse n'uwa 8 ntabwo izaba ikinavugwa
abarundi n'abarundi kazi bakiyibuka gasubiremo 27 2027 ntabwo sendede izaba ikivugwa no mu kanwa k'umunyagihugu wo mu gihugu cy'u Burundi kuyivuga mu kanwa kuyivuga byo byonyene tuzashyiraho itegeko ribihana kizaba ari ikintu gihanwa n'amategeko kuvuga kuyibuka ukayivuga bikamenyekana kire kuyivuza uri mu cyumba cy'inzu yawe naho kuyivugira public ukuyivugira mu ruhame public hakagira abantu babimenya bakaba babitangaza bikamenyekana ko wayivuze uzabihanirwa ibyo nabyo ni bishyashya reka tubitegereze njyewe ndabivuze kucyo uvuga CNDD FDD ugasiga iporona Frodebu senere yego senere ne agatorwa ni hariyo n'izindi Frodebu ni irage rya ndadaye yes ndadaye cyangwa rwa gasore oya kiyoro ndadaye ayo mashaka kucyo utajya yavuga kucyo uvuga CNDD gusa ubwo ntimupfa ko CNDD ari ukiri ku ntebe y'ubutegetsi ayo impamvu ntayavuga yarivanze na CNDD FDD urabyumva neza impamvu kandi ntayavuga yego uyu munsi ishaka riri ku isonga ni CNDD FDD niryo ntabwo ayo mashaka yandi uvuze hari icyo atwaye igihugu ishaka ryangije igihugu ishaka risubije inyuma igihugu ishaka rigifukamye mu nda ishaka riteza ishano mu gihugu ishaka ry'inkorabara ishaka ry'inkoramahano inkozi z'ibibi intumva intabwirwa intahanurwa ni CNDD FDD ndabivuga ntafite gutinya nakubwiye ko nje ntari umuntu abibwira ko bazanyica bibesha ko ndi umuntu bazanyica do ntabwo bamfite bw'urupfu ubahaye uburenganzira ntabwo bamfite na bukeya bungana n'urushishi n'abarundi mwe n'abarundi kazi niba mutazi urushishi cyaricyo nakanyegeri mu kirundi ariko wa mugore yavuze yuko ari wowe usigaje amezi 2 ngupfa none narenga ntapfuye azajya he nawe yavuze ko azahita ajya azasaba imbabazi warenze udapfuye na Evariste adapfuye ubwo byaba ari kimwe mwese mwakwihana reka nseke kuko Imana impaye guseka na Sara yarasetse aravuga ngo Imana iransekeje kuba yavuga ko njyewe nzapfa mu mezi 2 ndamusetse cyane no mu myaka 2 sinzapfa no mu myaka 10 sinzapfa no mu myaka 30 sinzapfa no mu myaka 50 sinzapfa ufite ijana se no mu myaka 100 sinzapfa never azagira imyaka afite imyaka hagati ya 40 na 50 urumva azagira imyaka 140 n'indi iyo yonyine akiriho iyo ni mikeya njyewe nese mbona gute none iyo unyitegereje wowe iyo unyitegereje reka nkuremwe rinete reba amaso yanjye harya iyo unyitegereje niba uri umuntu uba mu mwuka jomera urebe mu mboni z'amaso yanjye urabona ndi umuntu usanzwe njyewe wo kugira ngo natega ubwoba n'umuntu w'umudamu nkuri icyo nabona sinakivuga kuko naba ngiye kuba umufana urakoze hari nyoboye ibiganiro hagati aho rero yego abanzi banje ntibazatsinda ntibazavugiriza induru kunesha niba atari impundu ntibazabibona baramwaye bakozwe n'isoni njyewe uyu mugabo ureba uyu ni umugabo w'Imana uyu ni umugabo w'Imana s'il vous plaît abantu bubaha batinya ubutantinya kantinyuka nta mutima afite nta n'ubuzima afite bene gahini baravumwe njyewe ndi Abeli bene Abeli bose abankomoka ubwo abanyemera abankomoka abo n'urubyaro rwanjye abo ni abana banje uretse bari abana bawe n'abuzukuru se hari abandi uretse bari abana bawe nzi n'abuzukuru bawe hari abandi se nawe urimo nawe ubwawe urimo ntabwo ngenda umwana wawe uri umwana wanjye reka 100% ansampurusa abantu bajye muri komantere batubwire umuntu wese unyemera ujaro wo mungana gute umuntu wese unyemera mu buryo bw'umwuka ariko hariho n'abakecuru bafite imyaka 80 nabo ndabita abana bawe ni mu buryo bw'umwuka mu bw'umubiri sinababyara ariko kubera ko njye ntari umuntu kandi nkaba naratoranyijwe mu buryo bw'umwuka abantu bose banyemera bakantega amatwi n'abana banje hari n'abakwemera batagira nimero ya telefone kugira ngo mujye mubana umunsi ku munsi yitambutse
imbere y'uko nyitambutsa hari abasaza n'abakecuru bakuze cyane ariko banyita papa kandi njye sintinya kubabwira ngo muhungu wanjye ngo mukobwa wanjye kandi angana na mama. Abo ngabo bafite umugisha ukomeye, abo ngabo bafite amahirwe yo kuzabaho neza bakarangiza neza, abo ngabo bafite amasaziro meza, abo ngabo bazasaza neza, abo ngabo bafite amahirwe adasanzwe. Abo bantu barahiriwe, abo bantu barahirwa, abo bantu bafite umugisha. Urumva neza? Abanzi bacu tuzabakandagira, tuzabasiribanga, bazaba umunyotwe munsi y'ibirenge byacu. Uryo ni hame